کرد دی سردما فرانسی ده. سال 1918 عثمانی جی سوریه درکتن. پادشاه فیصل یکمین حکومتا لشام آوا کر. سال 1920 جی ده انجام پیمان سان ریمو ده سوریه کت بن سروریا فرانسی و لسر بنگه پیمان سایکس بیکو. یا 1916 تکز بو کو هریما جزیره به پرانیا و یا کرد و به دولمندیا و یا چاندنی و پترول هریما که فرانسیه آنگو و که هریما هات بناف کرن. لبرانبری پارک پترول دی شرکت آلمانی ده فرانسا جی بریتانیا ره دست جموس لبرده. دما پادشاه فیصل و حکومتاوی داخواز فرانسا را دست کرنا دست لاداری جبو فرانسا رد کر. فرانسا و بسرکیشیا جنرال گروبی آوایی که یکسر سوریا داگر کر. دنابر ارتش فرانسی و هزن سوریه بسرکیشیا افسر کرد یوسف العظماده شر و پفشون رودان. ناوی شری شر میسلونه بو. دوی شری ده یوسف العظما و گلک هوالین وی هاتن کشتن. پشره هزن فرانسی کتن شامه و جی سال 1920 و سوریا با آوایی که یکسر کت بن داگر کریا فرانسای. سال 1920 فرانسا سوریا دا بشی دولتا شامه، دولتا حلب و دولتا علاویان کرد. سال 1921 جی دولتا جبل دروز آوا کرد. هریما جزیره خست بن سربریا خویا یکسر. 11 آذر 1921 پیمان انقره یاد ناوبرا فرانسا و ترکیه ده پیک هات و جعالی نونر فرانسی. 11 آذر 1921 پیمان انقره یاد ناوبرا فرانسا و ترکیه ده پیک هات و جعالی نونر فرانسی هنری فرانکلین و وزیر کار دروی ترک کمال یوسف هات مار کرن. ناواروکا پیمان او بو. گوهرتنا سینورن سوریه و ترکیه بر به باشور و دست جبردان باجار کلیس بیراچک عرفا عینتاب جه ترکیه ره لبرانبری برجواندین آبوری. فرانسا سوز داوه کو پرگالک تایبت آره و برنه جبو اسکندرون آوا بکه. بحانه یا ویسوزه جی هبونا هندک نتوا ترک بو. هر بها باجارن کردان آنگو روجاوای کردستان گوجهری من جزیر کوبانی و عفرن پیک داد کتن بن داگر کریا فرانسی. د دست پیکا داگر کریه ده فرانسا سیاستا نیزک بونا جی کردان بکار آنی و سوز هریمک خواسر به سروکتیا محمود پاشای ملی داوان. او هرم باجار عرفا سرکانی مردین نسیبین و جزیره بوتان تویهن باجارندن این روشوای کردستان دناوا خود دحواند. لپشتی مورکرنا پیمان فرانکلین بویون آن وکه هات ناسکرن پیمان انقره یا یکم سال 1921 فرانسا دست جه سوزا خبرده. به داگرکریا فرانسا را گلک شورش لسوریه رابون. شورش ابراهیم هانانو لجبل اکراد 1921. شورش صالح العلی لجبل علاوین 1921 یا مزنجی شورش سوری یا مزن 1925. هریمین کردان جی لدیجی فرانسیان لبرخودان میناکا ویجی بویرین بیاندور 1923 و پیشکتنا هیزن فرانسی بربفیش خابوره لسر سینور سوریه و عراق بو. لور شرین گران رودان و هر دو آلیان کشتی دان. دناو ده سروک پینگاوه جنرال روگان بو. پشتی اریکرنا سروکین اعلان وکه حاجو آغا هویرکا و عبدو خلو آغای مرسینه هیزن فرانسی کاربون درباسی هریمه بن.
Tirkan bi hemû rêbazan hewl didan peymanan bi Brîtanya yan Fransayê re pêk bînin da ku herêmeke di bin serberiya Kurdan de ava nebe. Tirsa wê her tim ji vê yekê hebû. Ji bo vê jî her tim hewldanên qedexekirina avakirina statûyekî Kurdî li herêmên di bin serweriya Brîtanya yan jî Fransa de hebû. Li gorî hin dîroknasan, Tirkiye amade bû di adara 1925 de maf û destkeftiyên tekane û awarte derbarê petrola Muslê de qebûl bikira da ku Brîtanya dest ji herêmin ji Tirkiye re berde. Bêtirî vê Tirkiya bi îsrar bû ku Muslê têxe bin serweriya xwe. Tevî ku xelkê Muslê ne Tirk bûn jî lê hema dihişê wê de avakirina dewleteke Tirkî a netewî hebû. Tirkiye her tim di tirsiya xweseriyeke Kurdî nêzîkî sînorên wê ava be û gefan li siyaseta Tirkirinê bixwe. Eger di tevlîkirina Muslê de bi ser biketa jî wê yekser siyaseta Tirkirinê li wir bisepanda. Di vê yekê de jî ew jîr bû. Pêncê pûşbira 1926 peymana sê alî derbarê Muslê de hate mohr kirin. Vê peymanê şerê li herêmê bi awayekî fermî heya demekê rawestand û hêzên Tirk ji herêma sînor vekşî. Ev peyman bû sedema serhişkiya Tirkî di danûstandina wê bi Fransa re ji bo Rojavayê Kurdistanê. Veya hişt Fransa vegere ba Kurdan û hevbendiyan bi serokên êlên Kurdan re li aliyê Sûriyê çêke. Weke êlên Milan Kurê İbrahîm Paşayê Millî, Emîn Axayê Birêxanî serokê êla Riman û Qedûrbek û hineke din. Piştre zêvirî Kurdên ku piştî bînketina şûreşa Şêx Seîdê Kal ên ji ber zora Tirkan reviya bûn da ku di danûstandina bi Tirkan re fişaran li wan bike. Sala 1926 peymana Enqereya duyemîn pêk hat û sînor di navbera Sûriya û Tirkiye de hate diyar kirin. Diyar bû ku ev peyman li ser bingeha peymana Enqerê ya yekem sala 1921 de pêk hat. Naveroka wê jî diyarkirina sînor û ji bo çareserkirina nakokiyan, xwespartina navbên karan tevî hin naverokên din ên hişt Fransa di sala 1926 de sînorên xwe yên Bakur kontrol bike û bi temamî têxe bin serweriya xwe. Lê hema nakokiya derbarê herêma sînor a ji başûrê nisêbînê heya Cizîra Botan a Fransiya nav lê kiribû nikilê werdikê ma û çareser nebû. Hem Fransa hem jî Tirkiye dixwastin vê herêmê têxin bin serweriya xwe. Fransiyan girîngiya herêma Cizîrê nas kiribûn û planên wê derbarê veberanîna herêmê diwarê aborî de hebû, bi taybet çandiniya genim û pem bû. Her wa plan dikir karînên çandî û kanzaniyê li gorî pêdiviyên herêmê pêş bixîne. Van planan hişt Komîseriya Bilind Piştgiriyê bide helwesta Fransî û dest jê berdanan pêşkeşî Tirkiye bike. Vê carê jî herêma Kîlîkiya bû. Di heman demê de di hişê Fransa de mijara aramiya siyasî li herêmê digeriya da ku projeyên xwe yên pêşxistinê û aboriyê bi ser bixîne. Gelek girîngî da vê mijarê. Brîtanya jî piştgiriya Fransa di vê yekê de kir û nedixwast Fransa dest jê berdanan ji Tirkiye re bike.
جبر کو بریتانی د ترسیان اگر هرم به توایی تکه بن سروریا ترکیه و دروشن شرده هرم لدیجی بریتانیا و گوهرنه هرم کشر. جبر کو گرینگی که استراتژیک آهرمان نکوله ورده که دوی وارده هبو. به تایبت جی آرمان جن ترکیه ده بدست خستنا موسله ده هر تم لدار بو. هر وها ترکیه جی فرانسا را گوتو بو اول لحرمه بمینه و اگر فرانسا لحرمه بمینه و ایلین کرد و عربان لدیجی فرانسیان سور بکه. لی هما بویرین سال 1925 شورش شیخ سعید و هن بویرین دن این رودان. لگوری برجواندی فرانسا بون و ریج فرانسا را وکردا کو سروریا خواه لحرمه بسپینه. فرانسا دزانی او هرم کردی بون و دوی سیاست اویل سر بنگه نزک بونا جو کردان را به. چابجی فرانسا دخواست تکیلین و به ترکیه را باش بن. جارن هن رباز لدیجی کردان دستاندن دا کو ترکیه رازی بکه. خویا با او تکیلی جار جاران لگوری مرج و برجواندیان دهاتن گوهردن. دوی دمه ده کردان چالکین خواه لحریمن دبن سروریا فرانسای ده دوام کرن. و کاریبون سال 1927 کنگره که گشتی جری خستن سروک روسپی و خمخارن پرسکریکا کردی لدار بخن. ده انجام دجی کومله خوبون آوا بو. خباتا و کومله جبو نتویا کرد بو و رولکی ویا بربچاف دشیار کرنا نتویا کرد ده 100 سالا 20 داده بو. شورش آگری 1927-1930 به سرکیشیا احسان نوری پاشا جبر همین کماله خوبونه بو. شورش آگری دولتا ترک خسته ناوا مترسیان و پشتی ستاندنا ریبازن کشتن و هلوشاندنه کاریبو شورش تو نبکه. هر بها ده پیمان نابر کرد و ارمنان ده رولکی خوبونه یا مزن هبو. پشبر 1928 کردان داخوازنامه یک جمیل ساد دامزرینر آسوری رشان دیده افتش داخواز کرن. بکاران زمان کردی لگل یه عربی لحرمین کردی و ارکدار کرنا ریوبرین کرد حرمه. لهم اف داخواز نهاته اری کرن. دوی دمه ده چالاکین کماله خوابون الشامه و لحرمین کردان زیده بون. به تایبتی چالاکیا میر جلادت علی بدرخان ایکو کووار هوار الشامه به زمان کردی ده گلان 1930 دیان ده هر بها الفبه لاتینی لگوریا کردی پیش خست. دوی درباره ده فرانسیان پشتگیریا ویکر. فرانسیان پشتگیری ددان کسایت نتویین کرد داکو گرانی بدن چالاکین خو ین سیاسی لحریمات جزیره. هر وها هر حریمک کردی جیادن جدا دهات دیتن. بیکو تو گریدانن سیاسی دنابرا وان دهبن. جبلی و روشا خراب آریان دنابرا حریمین کردی لباکور سوریه هشت گریدانا نابرا عردینگاریا کردی و لدارخستنا تکلیان دبن سیوانه ده مجارکت دجوار به. هریما چای کرمنج آنگو کرداخ لهمبری داگرکریا فرانسی لبرخودا. او یک زیده ده سرهلدان 1930 ده خویا بو. هر وها اندامن کمله خوابونه لهف جویان و بریار ستاندن وکه پشتگیری جشورش آگریه ره دست 3 و 4 طبقه 1930 ده. ایریش ازن ترکا بکن. دویا بو ایریش جگلک آلیان و پیک بهاتا. جکوبانه بسرکیشا هر دو برا بوزان بگ و مصطفی بگ شاهین.
ji serêkaniyê bi serkêşiya Mehmûd Beg İbrahîm Paşayê Millî. Ji Dirbêsiyê bi serkêşiya Ekrem Cemîl Paşa û Cedrî Beg Cemîl Paşa. û ji Nisîbînê jî bi serkêşiya Hacı Axa. Tevî bi destxistina hin serkeftinan li ser destê Bozan Beg, Mustafa Beg û Hacı Axa. Lê hema hêzên Tirkan bi çekên wan ên giran karîbûn tevahiya liv û tevgeran rawestînin û Hacı Axa ne çarma paş de ber bi başûr ve bikşe. Sala 1932 diyan, Fransa herêma Cizîrê kir senceqeke taybet. Piştre riya avakirina hikûmeteke giştî Sûriyê ji tevgeran Netewîya Erebî re vekir. Vê yekê hêrsa Kurdan û Xristiyanên herêma Cizîrê livand. Di wê demê de û beriya wê jî, kesayetiya Hacı Axa endamê komeleya xwebûnê binav û deng bû. Hacı Axa bû yek ji girîngtirîn çalagerên di warê belavkirina ramanên Netewîyên Kurdî. Hacı Axa tevî Mehmûdê Millî û serokê Şaredariya Qamişlo banga xweseriya herêma Cizîrê kirin û pêşniyara avakirina hikûmeta Şamê red kirin. Sala 1927 ji ber nakokiyên navbera xelkê herêma Amûdê û Xristiyanan Kurdan serî hilda û pevçûn rûdan. Vê yekê hêrsa Fransîya bilind kir û bi awayekî yekser dest werdan kir. Balafirên şer şandin herêmê û bajarê Amûdê bombe kir. Bombe bordûmanê ziyanekî giran gihande bajêr. Piştî bi dawîbûna bûyeran û vegera aramiyê ji ber navbeynkariya Rûspî û serokên êlan, Kurdan derfeta liv û tevgerê dîtin û komeleya ciwan Kurd ava kir. Roleke mezin a helbestvanê Kurd ê gewre, cigerxwîn têde hebû. Siyaseta Fransa li hemberî Kurdan bawayekî domdar dihate guhertin. Ew guhertin li gorî têkiliyên Fransa û Tirkiye bûn. Heya radeyekê ku hin siyasetmedarên mîna Nureddîn Zaza radestî Tirkan kir. Sala 1937 jî gelek welatparêzên Kurd ber bi Şamê û parlemenê ve hatin bidûrxistin û kovara hawarê jî hate girtin. Ev rêbaz tevahî bi buhaneya ku Kurd piştgiriya Erebên netewperest li dijî Fransya dikin hatin standin. Rezbera 1938 Kongreya Cizîrê ya giştî bi seroketiya Hacı Axa li dar ket. Hacı Axa ji Fransayê xweserî xwest. Nûnerê paya bilind ê Fransayê jî soza sîstemeke nû ji bo herêma Cizîrê da. Di rastiyê de sala 1939 herêma Cizîrê ji herêmên din qut bû û ket bin serweriya Fransîya yekser. Şerê cîhanê yê duyem 1939-1945 û bandûra wê li ser Kurdan. Şerê cîhanê yê duyemîn li dar ket. Cîhan guherand û ziyanên herî giran gihîştin mirovahiyê û gerdûnê. Di vî şerî de gelek Kurd jî ziyan dît. Gelek destkeftiyên xwewenda kirin û bandor li dewletên ku Kurdistan parçekirin kir. Piştî bi dawîbûna şerê cîhanê yê duyemîn û guhertina mercên navdewletî ji bilî vekşîna ji Sûriyê tu rê li pêşiya Fransa nema. Pêvajoya piştî serxwebûnê guhertina mezin di avakirina dewleta Sûrî ya nû de çêkir. Hêzên siyasî cûr be cûr beşdarî vê guhertinê bûn. Bi taybet Partiya Komünîst a Sûrî bi serokatiya Xalid Bekdaş bû. Ji ber sloganên wê derbarê dadwerî, wekhevî û bi dawîbûna dagirkeriyê de Partiya Komünîst di nava gel de belav bû û cih girt. Lê hema tevî ku rêberên wê Kurd bûn jî tu giringî nedan perskirêka Kurd. Di encamê de partiyeke siyasî ya Kurd ava bû da ku hêviyên Kurdan ên netewî pêk bîne. Lê hema merc ba awayekî xirabtir hatin guhertin
و توایی حکومتان کرد و کداوان جبو وی ولاتی و وی عردینگاری این کار کرد. ایدئولوژیا نتو پرست آ عربان درکتوله و هولدان هبونا کردان لسوریه تونه بکن. باوایی که فرمی تواهی بلاوکن به زمان کردی قدخه کرن. سیاست نجات پرست لهمبری کردان مشاندن. سال 1960 کمکوژیه که هوف بیکانین او جی شواتا سینما عموده بو. دوی شواته ده به دهان زاروکن کردان آگر به بدن آوان کت و شوتین. سال 1961 جاره یکمین ناو سوریه بو کومار عربی سوری. اف جی نشانه این اشکره ین تو نکرنا نتویندن این نعربون. به تایبت جی کرد. ده 23 تبا 1962 دیانده. حکومت شامه فرمانه که زاگونی به هجمارا 93 درخست. ناواروکا فرمانه جی پیک آنینا سریجماریه که آورته جی پارزگاه حسکی را بو و تنه دروژه که دا بو. اف سریجماری ده 5 جوتنا 1962 دیانده پیک هات. بسایه و سریجماریه به هزاران کرد جناسنمه سوری و تواهی مافین خواه به پار هاتنیشتن. ده 8 آذر 1963 ده پارتیا بس دستلاداری لسوریه دست خست. جی دست پیک و جی دجمناهی کردان نشان ده. افسر بشاولهی سیاسی به نام محمد طالب هلال پروژه پشافتنا کردان پیشکش کرد. پروژه به وان ریبازان پیک هات. کشکرنا کردان بپارهیشتنا وان جمافین پروردهیه. بکارهیشتنا وان او آواکرنا کمبرک عربی یا اولهی لسران سری خطا سینور به ترکیه ره. تاویهن ریباز نجات پرست این هلوستا پارتیا بس لنبری کردان اشکره دکر. پروژه محمد طالب هلال جالی پارتیا بس و لسر عرده هات بیک آنین. کرجی کار دبستان اوزانینگان به بحانه خطری آوان لسر اولهیا نتوی هات آویتن. کرد به زوره تولی پارتیا بس و ریخستن و سازین گیره دایوه کرن. سیاست عرب کرنه به لز دهات مشاندن. ناوین گوند باجارک و باجارین کردان کرن عربی و ناوین کردی جبو زاروکین که جنوش دایک دبن قدخه کرن. هرمین کردان ده همو واران ده هاتن پاشگوه کرن و وکه هرمین سینور این راستی ریبازن آورتتن هاتن دیتن. توایی سیاستن لدیجی کردان هاتن مشاندن اصرارا کردان آب دست خستنا مافین خواه زیده کر. حیانها و توی کمپلوین جور به جور لدیجی وان. دب دست خستنا مافین خواه ده کرد بوین و اصرارن. توی درکتنا دجمنین آزادی و مروواهی لهمبری وان کردان دل سوزیا خواه جوه آخره نیشانده. او یک ده پیشکش کرنا جانگوریان و خباتا بینا برده دیاره. خبات نتنج بو کردان لبله جبو جیران وان جنتوین دن رجی.